Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 25 z'ukwa kabiri. Inama ihuriwemo n'abategetsi b'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika yagennye Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Haile Mariam Desalegn kuba abahuza bashya mu biganiro by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Karim Khan ari Kinshasa guhura n'abategetsi ndetse n'abo mu miryango itegamiye kuri leta. Naho mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukurikirana ibyaha mpuzamipaka rukomeje kumva urubanza mu bujurire rwa Beatrice Munyenyezi hari n'ikiramico urunana nk'uko bisanzwe bari wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza aho Minisitiri w'Intebe Sir Keir Starmer yatangaje icyo yise iyongera rinini kurusha andi yabaye kandi rihoraho mu ngengo y'imari kuva mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ni mu ngengo y'imari rero igenewe kwirinda. Akomoza ku ntambara y'Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, yabwiye inteko ishinga amategeko ko ibintu byose byahindutse ku isi kandi bisaba igisubizo kizamara imyaka myinshi. Yavuze ko Ubwongereza buzongera ingengo y'imari mu bwirinzi ku rugero rwa 2.5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP bitarenze umwaka wa 2027. Ibi abitangaje iminsi mike mbere y'uko Sir Keir ajya i Washington kuganira na Perezida Trump. Inzego z'ubutasi nazo zizongererwa ingengo zikoresha. Minisitiri w'Intebe Starmer yavuze ko iyo nyongera izava mu kugabanya inkunga igenerwa amahanga. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Karim Khan ari Kinshasa guhura n'abategetsi ndetse nabo mu miryango itegamiye kuri leta. Urugendo rwe rukozwe nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bivugwa ko bashyigikiwe n'u Rwanda bafatiye imijyi ibiri ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibitero bagabye mu kwezi kwa mbere. U Rwanda rwamye ruhakana ibirego by'uko ruha ubufasha M23 birimo n'ibivugwa n'akanama k'umutekano ka Loni. Inkuru ya Emery Makomeno muragezwaho na Yvette Kabatesi. Umushikiranganji wa mbere wa Kongo Judith Suminwa Aturuka yavuze ko abantu barenga 7,000 bamaze kwicwa, abagera ku 4,000 barakomereka, naho ababarirwa mu 700 bakurwa mu byabo kuva ingabo za Kongo zirwaniye n'iz'umutwe wa M23 mu kwezi kwa mbere. Naho Bwana Khan akimara kugera ku kibuga cy'indege cya Njiri yavuze ko umutwe wari wo wose, umutwe witwaje intwaro wari wo wose, umutwe wari wo wose baba bakorana cyangwa bitwaje intwaro nta burenganzira bafite bwo gukora icyo bishakiye nta nkurikizi. Ati bagomba gukurikiza amategeko arengera ubuzima bw'abari mu kaga, kandi ibyo ndabivuga nshimitse ubu. Yongeyeho ko nta muntu n'umwe ushobora kugaba igitero ku baturage akabakomeretsa akabica. Ati kandi iki ni igihe tugiye kureba ko amategeko mpuzamahanga mpanabyaha ashobora kurenganura akababaro k'abantu ahariho hose kuri iyi si nziza Imana yaduhaye. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, Bwana Khan yatangaje ko ibiro bye byatangiye iperereza ku birego by'ibyaha byakozwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi kwa mbere 2022. Perezida Felix Tshisekedi nawe yagejeje ikirego ku biro by'uyu mushinjacyaha mu kwezi kwa gatanu ko mu 2023 kijyanye n'ibirego bivugwa ku byaha byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bigakorwa n'imitwe itandukanye hamwe n'abitwaje intwaro kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha biteganijwe n'itegeko ry'i Roma byatangiye gushirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2022. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yabonye abakuru b'imitwe yitwaje intwaro benshi bacirwa urubanza n'urwo rukiko, barimo Jean Pierre Bemba, Thomas Rubunga na Bosco Ntaganda. Tukiri ku makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama ihuriwemo n'abategetsi b'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika yagennye abahuza bashya mu biganiro by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barimo Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wahoze ategeka Nigeria, n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Ingingo z'ingenzi zikubiye muri uyu mugambi mushya wo kugera ku mahoro zirimo kugera ku masezerano y'agahenge bwangu no gufungura inzira zinyuzwamo inkunga y'ubutabazi. Nkuru ya Prime Ndikumagenge uri muri studio za BBC Nairobi. Igenwa ry'abahuza batatu ryamenyekanye biciye mu itangazo ryasohowe na Perezida William Ruto wa Kenya, ari nawe arongoye EAC, ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko. EAC ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubumanuko SADC, bishize hamwe ngo umugambi w'amahoro muri Kongo uhabwe inzira imwe, mu gihe gushika ubu hari aho byasa nk'uko batagendera ku murindi umwe canke mbere ko batanahuza. Igihugu ca Kongo kiri muri aya mashirahamwe yompi, ariko leta yacu mu mpera z'ibihumbi 2023 yaranse kongera ikiringo ingabo za EAC zari zagiye kuyifasha kugarukana amahoro, ishima kuzisubiriza iza SADC. Igihugu ca Tanzania nticari catanze ingabo mu zarungitswe na EAC, ariko hageze kuza SADC kirazirungika. Joao Lourenço, umukuru wa Angola yo muri SADC, yari yafashe uruhande rwo guhuza Kongo n'u Rwanda. Uhuru Kenyatta yahoze ari umukuru wa Kenya yo muri EAC, afata uruhande rwo guhuza leta ya Kongo n'imigwi injojo yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu. Ariko uruhande rwa kabiri rwasa n'urutari rukivugwa cyane, kuko aho M23 isubiriye kuvyura umutwe mu mpera z'ibihumbi 2021, ubu yarisigaye isa n'ivugwa yonyene, nubwo muri Kongo hari imigwi yitwaje ibigwanisho irenga 100. Kuba hari inzira zibiri vyanagaragaza kandi ukutabona kumwe ikibazo canke kutagifatira muri rusangi. Kongo gushika ubu hivuga yuko intambara iri mu buseruko bwayo ari y'u Rwanda rwinyegeje inyuma ya M23. U Rwanda rwo rukavuga yuko leta ya Kongo ikwiye kuvugana na M23 kuko atari abanyarwanda ari abanyekongo. Nivyo igenwa ry'abahuza bashasha rihuriranye nuko perezida wa Angola yaheruka kumenyesha yuko atashobora gufatanya amabanga mashasha yo kurongora ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika no kuba umuhuza wa Kongo n'u Rwanda. Ariko kandi n'inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC na SADC yabereye Dar es Salaam yari yaramaze gufata umurongo wo gukorera hamwe mu kurondera kugarukana amahoro muri Kongo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch washinje ingabo zishyigikiye igisirikare cya Sudani kwica abantu 26 barimo n'umwana mu gitero cyagabye ku murenge uri muri leta ya Gezira. Human Rights Watch ivuga ko ingabo za Sudani zateye nkana abasivili mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu karere ka Taiba, aho imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'umutwe wa Rapid Support Forces RSF mu mpine imaze igihe ikaze. Mu kwezi gushize ingabo za leta zafashe umurwa mukuru wa leta ya Gezia wari umaze umwaka urenga uri mu bugenzuzi bwa RSF. Impande zombi zishinjwa ibikorwa by'amahano bikorerwa abasivile. Ini BBC gahuza miryango igeze ku isa 12 zirengaho iminota 37 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turakomeza makuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. Tujye mu Rwanda, aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka rukomeje kumva urubanza mu bujurire bwa Beatrice Munyenyezi. Umushinjacyaha yavuze ko ari gukora iperereza niba koko Munyenyezi yarize mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke riherereye ahahoze ari umujyi wa Butare. Mu mwaka ushize Madamu Beatrice Munyenyezi woherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021 yakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kwica abatutsi no gufata abagore ku ngufu muri jenoside mu 1994. Ibyo byaha we arabihakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza rubera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu, adutegurira inkuru ikurikira. Mu gihe cy'urubanza mu mizi, bamwe mu batangabuhamya bavuze ko Beatrice Munyenyezi bamuzi yiga muri kaminuza y'u Rwanda. We yavuze ko abo batangabuhamya bamushinja batamuzi neza kuko ngo bitashobokaga ko yiga muri kaminuza kandi atararangije n'amashuri yisumbuye. Abwira urukiko ko yigaga mu ishuri rya Sefoteke mu mwaka wa 6. Umushinjacyaha yavuze ko abatangabuhamya bashinje Beatrice Munyenyezi bamuzi neza gusa kuko bari abaturage basanzwe batize ntibashoboraga kumenya neza icyiciro cy'amashuri yigagamo. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko ari gukora iperereza kumenya niba koko Munyenyezi yarize muri Sefoteke
avuga ko impamvu y'iryo perereza ari uko Munyenyezi atagaragara ku rutonde rw'abanyeshuri bigaga muri Sefoteke mu mwaka wa gatandatu mu 1993 94. Umushinjacyaha kandi yavuze ko icyo abatangabuhamya bashinja Munyenyezi bahuriraho ari uko yigaga. Asaba urukiko kuzaba ari byo ruha agaciro. Beatrice Munyenyezi mu rubanza yarezwe ibyaha bya jenoside no gufata ku ngufu abagore. Aregwa kandi gushinga za bariyeri zicirwagaho abatutsi kandi agatanga amabwiriza ku nterahamwe n'abasirikare bagize uruhare mu kwica abatutsi. We ahakana ibyo byaha akavuga ko mu gihe cya jenoside yari atwite inda nkuru kandi y'impanga. Ibyo bikorwa by'ubwicanyi yashinjwe kubifatanya n'umugabo we Shalom ntaho bari ndetse na nyirabukwe Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango. Aba bombi bafungiye i Arusha muri Tanzania nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Mu kwiregura Munyenyezi kandi yavuze ko atagombye kuzira ibyo mu muryango yashatsemo. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Huye rwamuhamije ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu, rumukatira igihano cy'igifungo cya burundu ari cyo ari kujuririra. Urubanza ruracyakomeje. Tujye ku mugabane wa Aziya aho perezida wahagaritswe ku butegetsi muri Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol yasabye imbabazi igihugu kubera igerageza rye ryo gushyiraho amategeko yo mu bihe by'intambara mu mwaka ushize. Igihe yavugaga ijambo mu isozwa ry'urubanza aregwamo, Bwana Yoon yavuze ko asaba imbabazi kandi ashimira abaturage. Abanyamategeko bahagarariye inteko ishinga amategeko yamuhagaritse muri Korea y'Amajyepfo bavuze ko ibimenyetso byerekana ko Bwana Yoon yarenze ku itegeko nshinga kandi ko agomba gukurwa muri perezidansi. Abacamanza 8 bo mu rukiko rureba ibibazo by'itegeko nshinga bagomba kwemeza niba bashyigikiye icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo kumuhagarika mu mwanzuro utegerejwe kugerwaho hagati mu kwezi kwa gatatu. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wagejeje igitekerezo kuri Ukraine cy'imikoranire mu gucukura amabuye yayo y'agaciro. Iki gitekerezo kije mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze iminsi asaba Kyiv kugirana amasezerano asa nk'aya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru ya Dani Abahad murayumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Ubutare bwa Ukraine bwo mu mugwi uzwi nka terre rare mu gifaransa urimwo ubutare nka titanium, graphite na lithium buriko burahurumbirwa cyane. Ujejwe ibikorwa vy'inganda mu ishyirahamwe rya Buraya yashikirije umugambi kuri Ukraine mu rugendo yagize muri ico gihugu ejo kuwa mbere gwari mu rwego rw'isabukuru y'imyaka 3 ihaciye Uburusiya bugavye igitero ceruye. Stéphane Séjourné yavuze ko vyobara amata avy'amavuta, yongera ko yuko ishyirahamwe rya Buraya ridashobora gusaba umwumvikano udatanga inyungu kuri bose. Ibi bisa nk'umugambi wo kurondera isoko utandukanye cyane no wa Washington. Perezida Trump yasavye amasezerano akomeye cyane akayabona nk'uburyo bwo kwisubiza imfashanyo yahawe Ukraine. Perezida Zelensky abandanije kunana ariko akaba anashaka kugumiza Amerika ku ruhande rwiwe. Umwe mu bakozi b'ishyirahamwe rya Buraya yabwiye BBC ko ivyo basavye bitari guhiganwa na Amerika. Yongeye ko yuko ishyirahamwe rya Buraya rishaka gushira ku rwego rwo hejuru imigenderanire yari hasanzwe y'igihe kirekire ifitaniye isano no gushaka kwa Ukraine ko kwinjira muri iryo shyirahamwe. Perezida w'agateganyo wa Syria Ahmed al-Shara yatangije ibiganiro bisuzuma ejo hazaza h'igihugu. Bwana Shara yavuze ko abanyasiriya bahawe amahirwe akomeye mu rwego rwa politike nyuma y'ihirikwa rya Perezida Bashar al-Assad kandi ko ingufu zabo zizagaragarira mu bumwe. Ariko amashyaka yo mu karere kigenga k'Abakurd aravuga ko amatsinda y'abanyamuke adahagarariwe muri ibi biganiro ku buryo buboneye. Umunyapolitike w'umukurd yavuze ko basa nk'abasuzuguwe kubera kwizera demokarasi. Abateguye ibi biganiro bavuga ko ubutegetsi bw'Abakurd butatumiwe kubera ko bugifite ingabo zabwo kandi ko imitwe y'ingabo yose iri gukumirwa muri ibi biganiro. Mbere kujya mu runana mbabwire ko umunyamakuru wo muri Zimbabwe yagiye mu rukiko aregwa guhembera urugomo mu kiganiro yagikoranye n'umuntu unenga Perezida Emmerson Mnangagwa. Blessed Mahaga, umunyamakuru w'ikinyamakuru Heart na Soul TV, yatawe muri yombi kuwa mbere akaba hakana uruhare muri icyo kiganiro aho umuntu bagikoranye uri mu ishyaka rya ZANU-PF yavuze ko Perezida Mnangagwa yegura. N'umwanya w'ikinamico urunana. Agnes yemeje gutera intambwe agasaba Chris imbabazi. Hagati aho kwa Pascal Rurakinga babiri. N'urunana.
ese bwirigira make muza uzi ko wagira ngo uruhinja none se ntidushonje mama. wumva icyo ko cyabaye ariko ubundi ko kera wanyuhaga byagenze bite kaze? ese nk'ubwo abo bana urabatuka iki mukogaje? nimba abana bavuze ko bashonje kandi batabeshya urabatuka ngo bigende gute? ninjye wabujije kurya cyangwa ibyo mwari kurya mbyikoreye ku mutwe? tarigise ko nta kintu gihari. Ko ari ifuse mwadutekeye igikoma tukajyana tukinyweye. Papa ntuzi ko na nijoro twaburaye? none se bashahonye kuko narayimuhaye amafaranga nzi ko ataha n'ibyo kurya nkabona atashye nta n'ikijumba azanye. none se yakoresheje iki? muza dore ko gakana n'amaso mabi nk'ayo muserebeye. Nyawimubwira wanjeje urambaza icyo nakoresha amafaranga wayampaye. Ariko papa tubwiye ko ari uyafite ayo kuduhahiramo ibyo turya. Kazere nawe muzara muri iyi minsi musigaye munshiraho isoni nk'abihorera. umunsi nafashe umwanzuro ubwo buguru bwanyu nzabuvunagura. ariko rero ntugakora amafuti ngo utangire gutukana mukogaje. wowe nta n'isoni bigutera iyo ufashe amafaranga yo guhahira abana ukayanywera ugataha wabongotse nta n'ikintu bikubwiye. ariko kwibeshya hari uwo bitabaho. ariwe nasomye agacupa kamwe kamaze kongeramo nibagirwa ko amafaranga afite arayo guhaha shiduka nayaguza agatama. ubwo se wandenganya? ikibazo rega si iri joro gusa. ni ibintu wiharaje muri iyi minsi usigaye utaha igicuku wasinze utukana ntukibaza ku cy'abana barya. ariko se nanjye nkubaze Pascal, umbaza iki? iyo usakuza ngo ntahabwije uyobewe ko nabaye gapita? none se urumva nataha ntasinye ku madosiye Stefano nkamukizwa n'iki? cyangwa ubu gapita nzabureke ntacyo bumaze? kuba gapita simbyanze, ariko se ayo madosiye we na Stefano muyasinye hakiri kare ugataha hakibona wabiki? sizo rero niko zihebeba nta kintu mwazahisha. ubwatsi rero ufite sinzi impamvu zihebeba rwose. ariko uzi ukuntu ziriya hene zisigaye zirata, niba atari urubingo se wagize ngo ziraburya. izi ranzi zihebebe kuriya zirurya ari uko hamaze gucya zimaze gusonza. niko se upa ugiye kutajya ku ishuri ko wamaze kwitegura urabuzwa n'iki kujya kwiga? ese mwagize ngo ndacyafite morale nk'iya mbere papa? ntakwiri n'ishyano. morale suyibuzwa n'iki ko ntawe ukwirukana ku ishuri? kuva batiri yanshi intoki nsigaye njya mu ishuri rwose nkumva nta byishimo mfite nka mbere. ihangane sha mwana we, ihangane ibyago bibaho nyine. ubu sinyandika note zose nk'uko byari bimeze mbere. none wigute na note ugira sha? ariko bushoboka kuki utetesha umwana ugakabya? buri munsi uko bama agiye kwiga uzajya umuha inote zo kugura amandazi ku ishuri? nkunda ko uzamuka utabanje no kumva ibyo uzamukamo. turavuga note z'amasomo babandika nawe ukiyumvira inote z'amafaranga. Obama se ngo abuzwa n'iki kwandika kimwe n'abandi? kubera uru rutoki rwacitse ntabwo nkibasha kwandika vuba, buri munsi bansubiraho ntararangiza kwandika. ubwo rero bikabirangira udafashe inote mwarimu yatanze? nirwanaho ku buryo igihe abandi bagiye gukina nyine ngiye ngomba gusigara mu ishuri nkandika ibyo bansibiyeho. nta kibazo ukomeza kurwanaho utyo, buriya mu minsi iri imbere ikiganza kibazaba cyamaze kumenyera kwandika izo ntoki ebyiri zitariho. ubu ntiyaba zari kugeraho zikamera. abanyeshuri twigana batangiye kunyita gitoki, abandi banyita butatu, hari n'abanyita kanifu kubera izi ntoki zacitse. wagiye ubitimbura se? bibona ari wowe wigize utyo sikiyahaye. oya kanwa, oya kandi ntukoshye abana rwose gutyo. niba umwana afite imbogamizi mu myigire ye agomba kubwira mwarimu rwose akabikemura. ubu ibyana bizamutuke harimo n'ibyo arushije imbaraga, aho kubitimbura yirirwa inyuma ya mwarimu ngo ararega. erega nta kitagira iherezanye, uko imvura yagwa kose igeraho igahita. cyakora ubu noneho ikintu cyangabanyiriza umutwaro nikoreye ni ukuba nakongera kuvugana na Chris. Chris murekanye wikomeza no kumwishyiramo rwose. kubaho ntumva aho Chris avugira biragoye shabude, kandi n'ubundi amakosa asaye n'ayanjye. none se gukomeza kumwishyiramo kandi adahari ko ari byo bituma udakira, kuko kumutekerezaho kandi ntawe uhari bikomeza kugutoneka umutima. erega Chris ni umwana mwiza bude, niyo atakomeza kunkunda ariko tukajya tuvugana basi, twahura mu nzira akansuhuza, mbese ntambere umwanzi. nanjye simvuze ko yakubera umwanzanye, ariko ndumva wamwikuramo akaba avuye mu buzima bwawe. ntaranamusaba imbabazi se? ndumva icyiza nabanza nkamusaba imbabazi, noneho nkatangira kumwikuramo numva nkeye ku mutima nta kibazo dufitanye, kuko nawe rwose yarababaye. ibyo nta kibazo kirimo, uzamuhamagare muganire uzimusaba ubundi witurize. uzi ndumva ntashaka kumuhamagara kuri telefone. nta kibazo niyo wamwandikira mesaje nayo yamugeraho. ikibazo ni uko wenda ishobora kuba ngufi ntisobanure ibintu byose nk'uko wabisobanura muvuganye. ibyo byose ndumva nta na kimwe nshaka gukoresha yewe,
ndumva nshaka kumwandikira akabaruwa n'intoki zanjye maze nkanasinyaho. shanye umbabarire si ukuguseka ariko kwihangana birananiye pe, ngo urashaka kumwandikira ibaruwa y'intoki. ndumva ari byo nshaka rwose. amagambo namaze kuyategura, ahubwo umfashije wandeberamo niba ntacyo nibagiwe kumubwira. yewe anye, ubwo hajemo kwandika n'intoki no gushushanyaho turabona udutima, reka tuzabifatire umwanya uhagije, dore ko ubu ngiye no mu kazi tugiye muri urwo nakererwa. ryari se ko numva nshaka kurara nyimwoherereje shabude? mwaje tukajya gukina Sano, mwashaka ko basona tudakinnye umupira? none se Obama tumusige? ariko se ubundi aracyakora iki muri tuwarete? mukomangira umubwire ko twigendeye. reka tumurindire atagira ngo natwe ntitugishaka gukina nawe kuko yacitse intoki. ikibazo rero ni uko bararinda basona ataraza ngo tujye kwikinira. Salama Sano. Salama, amakuru se? Amakuru ni meza. Butatu sari? Butatu wahise? ntabwo muzi Butatu mwana? Butatu yiga muri primaire se cyangwa ni muri segonderi? sha burya mwese muri abafeka gutyo ntabwo muzi umuntu iwanyu muturanye. Sano, Butatu uramuzi? happy pe, ahubwo naringize ngo wowe uramuzi. Obama nawe muzi? Obama wo kwa Claire? uriya wo kwa Bushombe nyine uherutse gukina n'ibisigazwa bya telefone bikamukina ebyiri. none se yitwa Butatu? uko muri abafeke man. none se mwebwe mubona afite intoki zingahe? none se biraka ari ibyago yagize, wumva ari we waziciye abishaka? nyine ibyago yarabigize ariko asigaye ari Butatu. nigize n'ikigo cyose gisigaye kimwita. ariko iryo zina ni ribi ntabwo rimubereye. si ibyo kumuserereza se nyine? none se guserereza mugenzi wawe ni byiza? bitwaye iki? biramubabaza, ariko uzi kumva abantu baguhamagara izina utiswe n'ababyeyi ukuntu bibabaza. naho sinajya hirya wese ko yita amazina abandi bana, kuki we twaramwita karakara? ariko urumva ko kumwita izina rifite aho rihuriye no kuba batera yaramuciye intoki ari nko kumucyurira. ibyo biramureba rero, yabyanga yabyemera ni Butoki Butatu. ese nk'ubwo akumvishe mukamerana nabi wamurenganya? uko higima se ndabeshya mukobwa ja? oya ntabwo ubeshya pe, kandi si nawe wenyine ubimbwiye, n'abandi bagavuga ko ndi mwiza cyane. nukuri rihogoza rwose, rihogoza abahisi n'abagenzi. reka ngusabire indi nzoga ahubwo winywere. oya Stefa, uyiretse kuko ngiye gutaha ntabwo nayimara. utaha ujya hise kuri aya manywa? ubundi ku manywa ko bwije Stefa, urabona 2:00 zirageze, abana bari mu rugo bonyine, urumva ko nkwiriye gutaha nk'abasanga. honyine se Pascal yagiye? arahari, ariko nawe yamaze kurambirwa guhora ntaha igicuku ari kumwe n'abana wenyine. noneho yatangiye no kujya nkeka yibaza aho mba nkiri kugeza ariya masaha njya ntahira. ayiwe kuri Gapita se, jya umubwira ko wasigaye usinya amadosiye. ubundi ndabimubwira, ariko nawe akambaza ati ayo madosiye asinywa mu gicuku gusa ni madosiye ki? iriya nkandagira bitazi gusoma se, ubwo ibikubaza iki? ahubwo tureba aho twigira twisinyire ku madosiye, noneho ubone gutaha. Stefa, uyu munsi ntabwo dusinya pe. kubera iki se tudasinya? maze ikaramu namaze kuyitegura ko igiye gusinya. ihangane rwose tuzasinya ubutaha, kuko dusinye byankoraho. ndi mu gihe cy'uburumbuke, nibeshye nahita nsoma. ese nibyo? baba yewe reka ibyo ntaho bihuriye rwose. ese uratekereza ko uko umugabo n'umugore bahuye bahita basama? iyo ari mu gihe cy'uburumbuke cy'umugore ahita asama, kandi ibimenyetso bambwiye ndabifite rwose, ubu dusinye kaba kabaye. ibyo ntukabyishenge rwose, no kukubeshya mukobwa jana. hari ibyo ku isi haba habarurwa za miliyoni z'abantu zirenga ibihumbi byinshi, maze hari n'abamara imyaka 10 bashyingiranywe byaranze, kandi babikora buri munsi. nkaswe twe dusinyaho gato twihitira. kufunze se? umfasha, ndagira ngo hatagira utwumvira amabanga. kurya ushyiramo n'urufunguzanye? mama ntajya komanga ku cyumba cyanjye, igihe cyose ashakiye araza agasunika urugi akinjira pe. sinshaka rero ko tugwaho twibereye mu byacu. ngaho zana iyo baruwa tuyinyuzemo amaso turebe.
dore ngiyi so murebe niba ntacyo twakuramo mbone kuyandika neza nyimwoherereze. ubwo se twakuramo ra cyangwa ahubwo twakongeramo? Byose birashoboka. Hari igihe wasanga kubera n'agahinda navuze byinshi nkarondogora nkashyiramo n'ibitari ngombwa tukaba twabigabanya. Kandebera ku nshuti yanjye nkunda cyane nakuwahoze ari inshuti yanjye Chris nakunze Christian, mbanje kugusuhuzanya urukumbuzi rwinshi, nkumbuye inseko yawe ikeye n'ijwi ryawe ryiza cyane. Mfite isoni n'ikimwaro kandi mbabajwe cyane n'ibyo nagukoreye nk'umukunzi wawe. Ubu se nkubwire ngo umutima wanjye ufite amahoro? Reka da, amahoro yawo yajyanye n'agahinda naguteye. Sinjya ngo bimanuke, sinjyama ngo nsinzire, ndatekereza gusa kandi nabwo simbona iherezo ry'ibyo bitekerezo. Ndibuka ubwo duheruka guhura twarebanaga twembi. Ndibuka ubwo duheruka guhura twarebana twembi amarira akisuka, nkumva ndiyanze, nkumva ndasebye, nkumva ndamwaye pe. None se ubu hano washaka kuvuga iki? Kutigeze umuca inyuma niki kiguteye agahinda? Muri make ndashaka kubwira Chris ko ntewe ikimwaro no kubana namuhishe ko mfite umwana. Nkaba narabimubwiye ku munota wa nyuma. Hanyuma nyine hano ndimo ndashaka nyine kumwumvisha ko musaba imbabazi. Aha rero uramweretse kuri wa mugore uhisha buri kantu kose. Mbese ko niyo mwabana wajya umuhisha? Ariko nuko utakomeje ngo usome bude. Kuri iyo baruwa ndabisabira imbabazi, ariko nanamubwira ko byatewe n'abajyanama babi. Bambuzaga kubimubwira kugeza ubwo umutima wanjye wonyine wanyemeje ko ntakwiye kubimuhisha kugeza tubanye. Aho ndumva ntacyo da. Ashobora no kugushima akavuga ati nubwo wabanje kubimpisha ariko wagize neza ubimbwira mbere tutarabana. Kuko buriya byari kuba bibi cyane yabimenya mwarabanye. Ikindi namusabiye imbabazi rero ni ukwangiza isura ye mu bantu. Kuko hari bamwe mu banyamuryango banjye bamwishyizemo bavuga ngo yarambenze. Ibyo byo ntibyabura, cyane cyane nk'abariya abakecuru n'abasaza. Ariko nkatwe tubasha gushyira mu nyurabwenge, Chris ntabwo twamurenganya. Mu ibaruwa nabyo nabimubwiye. Namwarikiye ko njye nta kibazo rwose mubaraho, kuko amakosa yose ari ayanjye. Nanjye mbaye ndi umuhungu nkakundana n'umukobwa igihe kirekire, ku isegonda rya nyuma akambwira ko yabyaye umwana, ntabwo nabyakira byoroshye pe. Ni ukuri pe, kiriya si ikintu wahita wakira mu isegonda rimwe anye. Nasoje rero mubwira nti nubwo mbizi ko bigoye kongera kunkunda, byibuze umbabarire twongere twibanire nk'uko byari bimeze mbere tutaranatekereza gukundana. Yewe ndumva nta kintu nahinduraho. Ibaruwa niyo ndumva ingingo zose wagomba kuvugaho wazivuze. Ukurikije ibyo wasomye se n'ibindi byanditsemo nkubwiye, urumva bizamukora ku mutima akambabarira bude? Chris azakira ati ibaruwa. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana. Nanjye mbere kubasezeraho nakubwira ko inama ihuriweho n'abategetsi b'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika yagennye Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Hailemariam Desalegn kuba abahuza bashya mu biganiro by'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc-gahuza.com. Twafashwe na Susan Lennon, ndi Prudence Nyumba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraharyana.